Ikan kaman yo ya ke sarkar ke parti, lakalong hapo ke sarkar jala, lakalong ke district council, ke MP. Berkesan ya ki kam ki bau MP ura angtai apa parlimen. Way officer nanti ni Port Delhi, Port Bangladesh di Port Delhi banyak kenduk ya finance misal uang kum ni. Uang bah apa Mizoram. UMP udah nak kejuk ke parti, bak ke sarkar ke masisya ke Mizoram lu kadang nak kejuk ke parti. Ke bau kren UMP apa parlimen. Ke sarkar India ke lebek nama baka kersan ke parti ke betul ke sarkar jelah apa Mizoram. Niru onadam udah korbaskan merbo. Gidan kam matun job ya ke parti BBP bahkan bat ya ke sesar akan ke sarkar ke jomi. Kenapa ngilan ra ya ke sesar ke bakul. Balai gidan kam ya ke sesar ke bakul. Aku akan crunch man kowe kaman. Kapala bol ke parti BPD pandawan ke sarkar Meghalaya. Bakata kelong mat pelong ya ki exam DSC MPSC ke bakul. Hakawa ki samla ki bala ya ki exam kenyo ya ki kam ke jomki. Om kembalong mentah. Hakini ki benai ki berada kelami shibun bah ki pos. Ki berada permana ada ke office DSC ke jongi hane po Eastern West Khasit District. Oh ki samla ki le kemen ki le perform ki le apply ki le exam. Hane nami result pat. Bon ki mi ki kpa ki jauh mat. Bon ki samla ki jam bagi DSC haki MPSC. Kidan ki member jom ki DSC but MPSC ki badai na ki parti ki babat ya ki sishar hakini ki jalla ke jomni ki bapas ba kim yo kam ande ki bawan shadin ki yo kam den mar bagi don ki brio ki parti ki badan hakini ki kam bantu kam tumjan hamu kunta ni ong baka BPP kan ra ya ki sishar ka bakul rangingo na ka bawa ka sab arajan hopra haka MPSC haka DSC ke bela exam ki khon jokpi ke bela exam ki khon samla ngene bo ye ki parti ye ki brio ke bela ki parti ngene ngene bo de ki brio ki banan ki bastat ki expert ki batep ye ki office sarkar ki bape ki banan na shian khmat ne ki ban pet ki ta ki pas ki ban yo hok ye kakap masusi ki babun ki timi ki pa apa ki khon ki le exam DSC ki om MPC so bhase ya rap lem yo khon ni nga bangat bani keli ye ki ya ko ta cha ni la bhas te bai jadi dekat written exam rula dekat personal interview rula ki babun ki hukum kita bakal kham semua syirkai shishu kalong ba antang ba ki yo kam ki ni ki brio ki badan ki tho ba ki badan na ke parti hindai ki apan seo na kalak tinka hato brio syase ya ki tekam ke hukum kita hato ki kme ki kpa na kendang ki badok ki bagi ki nobrat ki nang bala ni dan se ya ka la bali ai ka ki dhat ani ki member jo ka DSC bagi pas ki khon ki jongi kanu tori kita ka jingi pure jongi ki khon ki jongi bagi no na ka first division bagi no shakmat dele exam thongkam thongjam pat ki pas mar kimyo yo ani ki samla ki buat third division yo second division ubre unum syafi yang kita terekam ke hukum kini. Ubre smursi ni yang kita terekam ke hukum kini. Namar tak ada ni orang jinwan ra yang kita sensar ke hukum ke bersuba. Di para senang kita iya ke jom. Di dalam kam, matpelai jumut naduk mentah. Naduk kini ke election MP, naduk ke election MLA ke Banwan dulu. Kemudian simun yang kita ini ke jopi, bakal parti ke jomi. Apa yang kita syak kerana kita buat. Oh, kita kersan jopi ke parti BPP. Kini kita dah ke parti kita sesar. Ya kali ke sarkar jelah ke jingi kiam. Pria kersan pra orang ayu pi. Pria skim ayu no pra. Pria kersan yang kena ke parti. Kisah kerana kita kersan ke jingi. Masuk. Udah selesai kita kam kita pra. Apa pra? Kita begini bersekat. Amta magina kejinget kapaskan. Niya doai na kasni siya kasni. Baugre yung pati. Ina dyan kapor ka siya. Or pun kau ka burong. Hagin ang kasyan dyan ka parti BPP. Hagin eleksyon MLA Arja Arfupra. Hagin sa iyo manpan. Yaga dyan sisar. Hagin ka sarkar ka dyan. Bakit sa'yo iya ka kapor. Kaya baka parti BPP ka sa
nakam ta kan ka ri ba i e ka jomi dai kummalong mentate ka sebagai phai liu